Waktu karhobas asa dibebe ang kasus cuci tangan asa tapahudul sa dokno. Baik, budul be budul. Ulang. Lari senja. Lemah kita tuh. Iyalah kurang pas bang. Nah, anu maik kok. Di luaran mah baik. Tadi nanti. Coy, asa tapahudul be stok kinate. Asa taparari pamana. Waktu karhobas asa dibebe ang kasus cuci tangan na. Mulai hati. Asik. Nah, sinyalnya lagu. Nah, main om. Asik. Balap perhobas.
Buah kamar hobas ko na balik ka ato siya tangan na. Asa ta paulo sa pangalang Bengkis Studio. Ano? Saya ganjang murni alinang diutahan. Sarap, sarap. Oras,